na twe nusa ni atu isa ni na twe tamna ni abamwe atamba ya mukamba atongo yonde tukethwa tukomanite bo kwekithia maundu mesawa kabisa inone mitambo ya mutongo FM ngote ya mukamba na kwe ati ethwanu kwenda kuthowa ticket tene awine busoyi ya kuthowa ticket ya kutene ni kana withie no yabangithia sendo siaku kana yabangithia maundu maku tene na wendeka uthithini wa Facebook ya mutongoi. Yes, uthithini wa Facebook ya mutongoi usisie kila tu postite bo page ni ito na ndi wa pinia link yebo ithia kutoa mwemwe ndini wala nyosua kuthowa ticket ya kutene ni kana withie maundu metheme sawa kabisa na by the way ngoda beti ati mwetu ngilesi wena mwetu kese witu ngoda beti ati no okay kwatia ticket yaku uketha muthenya usu abikando tinda ubithanite na andu ngeitine muthenya usu uketha mundu toisi andu mathambe mundu okay muthiu nduketha wendeka kubibithana na mundu wendeka kana wabika kana yuma nomba webube to marash wabika ukiwaza ni chama Chakos Golf Club ubite wonyo bala ukikala ningi ndwe mheshimiwa ndwe munene ndwe mutongoi ndi munene yes we mutongoi ubite wonyo bala ukikala na wenyo bala dance floor kwethiwa sasi ya ukosonga sia bika balende kwesethia ongamile ni karawithia mondo methema sio kabisa kwende ndukethwe wina wasiwasi. Yes, ndukatethia wina wasiwasi ikala wibangite ngwithia angi upangithia na mithoko yonthe na kila kindu kigithia no gutwa kabola mpaka uthowe ticket ya kumuthenyani wa umundi kwisila ilaito mock.com. Yes, ndini wa mutandao yani online isi ndo nisiendie online kowende ngwithia angi kuonya undu ukwendekanika na withie ni wathi imwe uthowe ticket yaku ni kanolike ndini wa mutongo night matuko 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 nena ni kana withie mwetu ngilesi ande twambio nena nyawitu muthenyani wo munde otondo ni kutawetie muthenyani wo munde tunene de lwandu metuma muika bala tukulanya yu ibinda ya muika nebikie ibinda ya muika nebikie ya kwiti bila ya kuungama ya kutongosia ya kuonya andu maito otongoi na kutabia ati mwetu ngilesi na kutabia nena ndiye kuya ngalikosia maboko ku ya maboko ya Machakos County na thithia amwika maingi monobyo tu ile tunini ukathoka kagula how old are you ukamukule na miaka ganata akakuwa na miaka 21 nende mini ya university kana nende na kwika masters nende na kwika degree na nibi angite kibela cha umbunge wa maboko constituency kiwini noni ukadhikundo ta masako ukadhikethia mundu akwe ngwithia ngite kibela cha senator ukawizo ukethia mata kabwata gele tukamye standard 8 wewe umye form 4 ona kailisa kitani kinzito noni embaunza ikitokoza takana kakailile na huyo nundu akwende mundu adero sisi aone pena mundu mana kati wa mundu ala welile kwikata wele kwithia maikika na mekwikika pekindu kitaendete nesa ninonie kamwetu kakwetia kibela chao senator wa masako na kakule indi how old are you na kakule na miaka na ambia woni mwaka wake wa 24 yani na miaka 24 na no kuita kibela chao senator na mugule ni janga lagi utumawite kibela chao senator ambia wa sisi ethe bena mondo mengi muno mele kwithia maikwa na nundu ni binda ya muika tile binda ya wa an future leaders kana magewa na tongo imaoni maisi you there is no future leaders you tuinyao tue leaders kana tuyatongo imani ibindani na nitongo ndani kana withie ni twane na tukulanye yo kila jotu amuika amete kibela ni chao ninyongela jotu mwamete kibela nundu bobena gitumi kila jotu mwamete kibela mema muika munini omezi bo mundu ukikalile na pengine mundu usuni mukuu kidogo ni wisi kinzito nembwa nakutavya lili netha nakuya wesona kindu mundu amuika akililili undu ambe amboma na mundu nusomie ono wikalile kibila uni munini wo mwembewo na mundu amuika ni wisi kindu kila kita wa
haki ya mwananchi kana ugo wa mwenendi na itatoshisha ndo sio kunwa aitata idhukisha mundu no soushe lelo kana no nwendo sovya lelo aje wongi ununena na ya selelo subi alama kesilana ngimaikesila wangi makazi onanganyanda kanywanda hospitali tunaka mundu amwika ishicho uya dhidi ya kweli batu kwetengewa yake mimi andika kuwa na nipo mapikie bandu masya isaya akapindi meluka kanombuwa ni ibinda taji na nicho kitumi andu ama ishelili nongi natuitete nundu andu ashuwa yoze ende na udhua tika makuibanga andu ani utubanga nututia bai na nwisi mwetu ngilesi nina sisi nona ndeni wa kila tukwetio nena yuluwa maundu makoneti ya utongoi wa andu mamuika kana amuika na utongoi andu akindu chambe endo tukwasya kindu chambe na somu nituna masome dhisi masoma mundu wethi aona katiba no kesi andu atipu andu ati alama nenda kozo kwa mundu akewa etia mwana agwe etia andu hana somu mundu mukulia kagwene na degree nende na kweka masters ewe mundusu okay mundusu anagete kibela cha governor ningi qualification imweti kwithia we na degree mundusu akamwa kwithia na kibela cha governor okay mundusu no aketia itio president ka governor ningi na job president to degree so withia munduwe begindu kila kimusukumete na wa musisi akwete kwa asia twithi mekana for a very long time ikwongela kanyo mwe na ndabasiati wompeza siya CDF ni kwetio thukuma nthini wa constituency ilenge county ilenge kundu kola kungi nikito thukuma nthini wa constituency situ sio kambani niki kilasi takiki akwa nandaka mundu akathi aka mobilize mundu akathi aka manda resources yani ukathi ukethia nulo mundu ulika okibilani atambita kusisia resources kwangela kanyo ala maitume ibilani sia UMP umuntu nulo lika oselela kibilo osa utongoi ninge wamina kwa bishondo sotongoi nulo weka osa kibila na niwezi neza kindu kiconnect kisomo ni cha MP tiko ni woke wecha mundu ba connect security ni ma MP is the national government mundusu ekasindu sia kwa ila sita wa basari na sindu isinge mundusu nuira ese apart from legislative kana mundu makuthio sobya meya okuya mbungeni mundusu nuese ele kwithia umundu wa kulia MP wa kwele kwithia ele kutabia twina primary sianata ndeni wa constituency yake niguo ele kwithia yesi twina secondary sianata ndeni wa chao ndeni wa secondary yake na ndeni wele isi vocational trainings hii muno ino isi ya KMTC onile si ungu wa governor ele kwithia yesi twina polytechnic kana vocational training tisi kiro si activate twina sianata ndini wa my constituency nikana withie umuntu twiso kwata aibo si ai masukulu makwete kwa ando media ikwete kwa kosa skulu si andaka ukambane witu na aibo miaka 63 miaka 60 kendo itina wakweyo si yathi withia bado siana situ ikwete yosomea nini ikiteto na onaita siana ikwete yosomea ungua amete tutunge kaindo kaitina kinzito yi ni wichi siana yi nicho kuona nundu atumia maika yusoma ivetingo yithi usoma siekulia sichoka siambiye family itunge siana ithi o mathinani ta mundu nukwisila thinani achoke ingi atunge siana yi kuni cho kitumi wewe ndikwa mazeti kila kuona ilati siana ikasomea mitini ukeza ithi ya mwalimu yo isomethia ukewa mundu akile koko na kake kilati kikongi kokilya inondo kona ta kilasi chuki meono to kilati chuki kuya yibu icho ukona na andu ama muika maisha paitonekana nongi natwisile bala bailite na mbe kindu cha kwatwa nikani MP mbandetse kuya wake akaza moimesi mayumanda sindu sia kwitethia mo memanda sindu sia utethia enenthi nundu mundu mwandike ena kila wepito kwa iloya niona kindu chukitumia andu ame masukume wa kindu kiu niwese nena mwana ongea mbe ati umundi ebinela kwa ulo kambani kwethwa kwina alameta youthful MPs kana alama mbunge muika munini wethi ao na constituency uya nukono tethetwe na binda yo na kwethia na inando mbingi kana kwethia na CDF mbingi muno lakini wenda ukethia chao
ukethia nukuona kindu kikikite nikikune kwangelekanyo governor wa Oyua Masaku asa kwetu young mwitu wa munini 2007 I think ta MP wa Kathiani ono munde no maina andola makathiani mwewe awindayu Windayu wewe etwekana constituency yake nikidata ni songe tongoiti mondo ne macha maki somo na mondo aswange maskulu na sindu sia muthembozo which means pesi ndu imukati wa pesi ndu tononenga mundu wa muika akakuna nesa muno bina nikuya anu ametu mamuika mena chao mena bina anu ametu mamuika na somu mena bina na somu sisi onandini wa constituency zilinge ona ba Kenya andu manenga naengeleka nyonzio ya kwa Kiharu kwa Ndindi Nyoro sisi kila Ndindi Nyoro kwati yakweka akwete kwa school kuma scratch kuma itebo ikatwika hiyo ayukinzito ngukulia hii Ndindi Nyoro kaikwa kuiwa etaiwa akake ilasi kinanduki umasya nojo kike nandwangi ai kinandu chu nojo kinano mako kwito kambani na igeima kana nikwo wakana nata ai riyo kwengase andu amengi mamuika ila tukweto thitwa nena namona ningito moko na simu to omewa ilo kwete kuwa wethi onena na mama kwete kokolia ati ethwa mbezi ilo cia CDF ni kwete kuthi ikaoneka kundu kula kongesiye thukuma hagwito cia mo thukuma ni chao ayu MP na we nondu nini tinunza ite na nombiwa winanga nambasa lukeza ivya nito wote mundu onenga nembasali uyembu kuko ndepi unakunenu no mweka na kindu kiki nzito yi ethai munene no nenga na kindu isi ambasali kana chao eko nenga na hii ta kindu iki yake wetie yuti nene ikana kindu kiki ende mwana kyosu akailati asyo kaingia amea sengienda mubine kiketiko sio ni ndamwipombeza nini piu nikana siana hizo mekisio kekito chokele bizi mambe wewe bali manatano manatano watano kenzito myake ngeyukite kisio choka kiwosa niwe yes kuya kundu kwita wandizi kwita mano wito anonditso swininja asome diche kana kamwe California asyo kainge kukamwe akasome jakange kukange kasome na California yonda yasoma iwe kisio ni cha kunome kisugwa tafadhali engweweka sabuka ondia ku MP no longi maka kunopitio kezaidi hii wetu ni masaku tim nini toni okambo tika myo nangi bandu bangi yes na nijo ngwenda nikana wethi ntwana na andu mituma muika na alama tuthikise muthenyane wo munthi nikana na alama twilo elendeni wa Mutongo TV kinzito ni wa muika wewe moko we moko lakini ninge mawoni makutima abata ni mabata yes na nijo ngwenda nikana wethi ntwana na mwithukisia na musiese bitukisela noti muonza nyanya itatu itano thanthatu inya imwe atwendete kana muthenyane wo munthi tunene yulu wa mondo makonetie amuika kila kitu mwa amuika menda kuliko tongo ine ni chao tena ona atwinda wewe ani mwa tongo imaoni yuni makolle narrative isi akwasi atongo imaoni makwete kwase twe atongo ima umunthi kinzito kitei zitwi zitwi yes yuma chama choma ke ukitai zitwi maisi ni makolle kutinda mayewa viongozi wa kesho menda kwewa na atongo ima umunthi akase Kizito good morning to akase nita wambua kumangaleko sia Kitui akase atongo ima muika nemotu kwenda kumasama ebindani atwithe na moko ebinda yasa twikuona makitu tethia banene twenda twiwe namo andu mamuika ondo matona kutongo sia useta wambua akumangaliko sia Kitui aongea kasi ya Kizito good morning to you ngede sema ito sana naende akasi nyini ta musioka numete ngaliko sia mwingi akasi kila ndo kwase ni andu metu mamuika manengo mentorship na mayonyo moloto wa ondumele kwika kwikithia kana ni matongo esia undu walite nundu 2027 tukethwa twimasakwa muno ibilani sia OMCA na ni yu ibila sia OMCA ile anota sia mentorship sia kumomba nya lakini newe mutongo ngine na gaba studio muthenyonge asiati ibila sio nde anu mamuika mekata meti bengu kibela chandu mamuika ana chandu ako kibela ni chanyo kibela na kila mundu ndo ko qualify with ya mutongo no kunditsabu no kwetia yes no kunditsabu na no kwetia kibela kiu akasia Kizito good morning to akasia nyenita wa Mutiso anaenda akasia
andu maitu mamwika manengo mwana matongosie kukwitu tusakwite MCA wa mwika munini na athukumite nesa vyu maendeyo ni mende na kuka ku nduani usu eta wa mutiso kumangaliko sia makweni ndizi makweni ngaliko iba naindi usio kaweta tukamana ni MCA weba usu wa mwika nwisi oyu atongo yela mebo na akwete alama kwenda kwitibila mwako na nwisi yu isu yele ya alam kwa atongo yela makwenda kwite kibila na miaka ni asonga songo na tiimeo na tina thina miaka yo bayi mundu na thina na miaka ona pai mundu ina kiu andu mekita kwenda kubindwanya meisi andu mamwika moni no matwane ona nyene na kutu inondu tiweta kila tisia ititika senga ni chau kitumi yes inundu ethenu tukwete ko sisi tukona ethenu tukwete sisi tukona pena maundu ila isito gaps kana bena miana ya kiutongo madhana ukwete kuona bena wameta madhenya ma kiutongo kana miana ya kiutongo ibo ukethe abesindu osisi okasia mundu musakwe ndele kwithia aye yulu achao yulu ala makwite kibela ningi weyanike na kuwe iwe kalele ndukewe yu ikakango kulio kinsito na nicho kitumiwa na ndo amena u anakia kana twamesa ita kipila aiwe wiko za matilu niwe chingu ya penda mwino tumita akisungu sikoka atisi silili yes kokad twase ju twase no MP example yu okay ase we niwe kiona nona uka ukwafika kitani ukasia ndina mwete yekewo andu maiga kunenge misiamana ndina mwaki yetsukulu na neka kiwe kitio lakini wewe mundu asia na mwana ke ibaki nzito note mubo waike uisani wandeto sianu manocho makukinzito yes kumangando mamuika wime atia boka natia ni mundu mwithi ndanatileka mukauti avia vyo twana na mwatumia mama twani matwa iziana shaitani ashindwe na ndina ndo namo okay ala sioti atio sawa sawa nenda koza simu ya Google zana noti muonza nyanya 355 dhandatu inyai mwemwe inoni Mutongo FM ondumona Mutongo TV pole sana kunaingi yes kunaingi ni kana letwa kwatiania noti muonza nyanya 355 dhandatu inya imwemwe niyo namba yo kuna simu Utongo wandu mamwika akukwenu ndwani muona ata na maundu mebala wele kumatabia onethano ndeto welo matabia utonza kwithia ona utawoto no mata anu metu mamwika no kosa ebuso ni kana ukethia nitwane na nya ukandabia kila ukwenda nwisi ino siana situ mwaitu ngilesi ino siana situ na itukwiye bina mwingi mwana na wambia ingi kwete kwithia onaneza kuwa kutabia utumwe iluka muona TV netio yue ungia nesi anesiombia ngilesi nesi we motai ngililie neile we na toye mwana wakwa kuye USIU asome yende nesie we aungamita ya zanunwita kibila cha wembuta kasalani na kulia kitai wakwa mwana wakwa tiundao iwe tikuowa agiriro isi agere we mathina mebo magi uteti magi utongoi oisi agere kibila ki nundu mundu wena kinandu wangelekanywa ethani kilando cha governor nikisikie kinando cha MP nikisikie tikila kido cha NGCD nasu ninzie cha women rep nikisikie dina utila kinzito mwana akwa esu ninzie mwe ya maandamano andu ai medhi ye madini me okuno itasi makwe na yu medhi ye lili yu pandu pa maandamano yu kinzie tu mesi lekingali kwa yengi no tuika lila yipila eto tuenda mutumbi ngaenda puta ni mundu wa yenetsi kwambia ni yenetsi eto Gen Z jenisi Yesu tikathibu tikamwia ithia tithia mamu ikatemea na 1 2 3 yu ithia tuenda ki bainge wa ya maandamano nundu nitamameiwa kila kimapineye ni wakwata kuambia esu ninzemwe na nuzi I'm thinking about it so nende na kusanya lwa chenundu ndo aisevye twathie ndo thikwikata ndo thio kwatwa ndiye ndaithia ni on the wrong side kwatwa atuangi mande na uthekamo yes lakini ithia twa maikalande na mashalili yukindu keke yu nikikwenda kila kita wa uwe
kila kita wisdom wisdom na macha yutondo lili ule utioye paja tika manda uye mbano kuita kibila balwati ina shoti ya somu miaka tu inajo ju tikwata neitia ndo inge yuti dhipo na tuwa dhipo yuyu nitukamana undu tutono kutuvia atu wa hawa amuika maitume ukwa teiketi kile makwengi nundu andwa kuno mwangi meututuma tika andamane na mayu tutetea kila tu kwenda tiwa tu tukamanda nanda kame na tie binda ya umanda nanda kame ni binda ya umanda na kiliko na ino isi mwetu naenda kunena kindu kimwe nundu naenda tuvinu kilipo kwa ukundi anaenda kwa asiati ila mkuona ando amaituma amuika mayoka kunduani ekikwambia kumekia mashariti na guya onatimu ya mono mashariti mae osu na timu twae osu na ndatwanite nuko tusobya twa musakwa utaungamite musi yake akaungamia mbi akaungamite musi yake akaungamite musi yake kana tena musi nuko tutongwese nesa oyu andu makwetwa tongwese na akili mekwetwa tongwese na ayo musi kana ikanini kesito kalake ukutona singano na kitale ulawedo na ndenda okaze na ndola moku pilot ni munini pyo loko kuwa na ndeke mwalimu munini pyo kwanza witwethia bwo kona atatwana tungi tu utha ukova na kasomeza andika kwata ikapita withio ke wa utandwa niepu ikatwandwa nikana kanini pyo ndakitale wena munini kana wena miaka minini twenda kitsomo tu ikwenda yuchindu tuikwenda mondo ama oni mutwaenda ndo kula senda kitale kana ni mutwae na ukamunenga thayo waku ukamutrust na thayo waku akakutona singano na ndio izikana atona kutona singano ukekata lakini no wakutona singano inapinda kizito very important kuwinde andu mituma mwika twenda kumuthuthia ni kana nenu mwende na kwijumilia kwa wingi mukwate mbau nyendo na kwiwa moyo muthenya umwe tukethia twina president wa nthi ya Kenya wa mwika munini onethe ati miaka mingi muno at least miaka 30 na kindu nundu ya president kana qualify wele there wena miaka 35 na kwambata at least tukakwata president na miaka 37 38 40 at least atwe sawa kabisa president Ruto analikita na miaka ana asisi kibandi chake kizito na ndi mwithikisia na musiesi wa mutongo ine ndani kana ithi na kwa mutongo TV ni na kutunga ngaliko engyo kwatiani na ke Erastus Kithoku Anzomo na ine ngaliko nino ya mutongo FM twithia twikwata vilingo wa Mavona ke Ivona Kalumu wa Dominic andini wa mutongo FM ngwatanio ya mukamba nita wa Jeremia Mutowe na mbite kizito mwene power mbite ngilesi munemo na bi mundu mukamuyombe. Maisha ni lazima withe wimedho wisi utende ndianene na ukwatitie